Hallelujah. Kaito kaham. Bini kairok ma hamzak marok by flya. Hallelujah. Yang tamu khorang gangke belai tongthoksidi. O season tamong ke Jisu Kristo achai mani season. Sawan bagi Christmas carol. They Christmas rock ni bagi preparation. They kabang ma. Lights hay kaba. Kabang ma decorations rock klai belai kana tongthoksidi. Hallelujah. Praise the Lord. O tongthoksidi mongrok hamjaya belai kaham. Fiaba. O zorawo seng opon seseng lainai tamong ke Jisu Kristo jono belai hamjago. Ao a hamjak mungchini thani shok baikaba tabuk tongthok nanino. Tabuk khaksang nanino. Tabuk khasrang nanino. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagino. O tongthok mongrok. O khaksang mongrok. Jisu Kristo chini bagi je tubui paimani. Obo srapsani bagiya. Obo molbrumni bagi. Obo bebhag jorani bagi. Obo o season ni bagi simia. Omo bebhag season ni bagi no. O tongthok mong. O season ni bagi simia. Bebhag season ni bagi. Hallelujah. O khaksang mong. O khasrang mong. O alaida. O moshike tongthok mong. Omorok o kaisa particular. O December. O season ni simia. Haikaba. Obo o December. 1 tarik ni simi. 25 December zorani bagiya. Omo bebak zorani bagi. Hallelujah. Omo salbrum ni bagi. Every second ni bagi. Hallelujah. Christa Jisu chini bagi khaksang mung tubui paimani. Tongthok mung tubui paimani. Alaida tubui paimani. Khushi tubui paimani. Molbrum ni langma tubui paimani. Bebak je chini life je nangmani. Bebak rogno tubui paimani. Obo srapsani bagiya. Hallelujah. Omo bebak zorani bagi se. Hallelujah. Praise the Lord. So tongthok di. Kapang surandi. Kaito nono belai hamjago. A hamjak mong. Hallelujah. Abu srapsa kena pai thang nai jaya. Abu molbrum ni hamjak mong se. Kaito kaham. Fading ke kaplai ke kaito ni kok no. Tebu kuplong ke. Surang lanya ni bagai. Yasa gina lanya bagai. Seng sini kano tiar kailene. Hallelujah. Sini kunjono kukur kailayana. Te ozorano seng. Kaito ntani yafa layana. Te kaito no hambai layana. Hallelujah. Oh, Father God, thank you so much. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Afa nang belai ke hamjago. Nang belai ke hamjago chungno. Hamjak muni mari nang Kristo Jisu ni bising dipunoka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tir prahaste ni bagai. Afa nana hambai tir prahaste ni joto dofa. Tir joto lokurok ni bagai. Afa nana hambai the body of Christ or ministry ni bagai. Or ni ministry, Lord. Or ministry ni bokrok nang si Lord. Tuidulay nang si Lord. Furanglay nang si Lord. Thank you, Lord. Joto life na itong narogin bagay. Thank you, Lord. Joto okra, chakra, takok, bukog, jati, masak, charay, konay. Joto ni bagay. Thank you, Lord. Nang tiprahas ni belai hamjago abo ni bagay. Thank you, Lord. Nang suni kibi yakari abo ni bagay. Father ni thani bebag yapa. Yes, o zoran nang ramani se. Amagi belai tongthogi kaplai Jisu ni mong bagay hamba yapa. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kahap. Kaklayo. Dini bahay no. Belai keno nang excited kaito ni kok ni bagi. Amen. Hallelujah. O excitement kamay ta thangteng. O tongthok mung kamay ta thangteng. Hallelujah. Praise the Lord. Jamon sung mai ok khui ke. Wow. Mai ni sung nai tuk lai mai. Samung ni sung nai tuk lai mai. Yes, akai to ni kok abono ni thani khui ok khui mang tongtheng. Hai ke lo tam nai nang je chamung sai khaksang mam hai ok pongui je tongthumung sokwe ma hai akai to ni kongno nang ok khui je sawi tong mani bagai nang delik khanawi chui na mani bagai aboni benefit ni thani nok jaknai poito bunislai juda angnai. Hallelujah. Poito bunislai juda angnai krak bunislai juda angnai phangrang bunislai juda tongthokma bunislai juda angnai mane nin thani wo always special angnai always juda kuk angnai always tamnai akaplai mari bang nin thani nok jaknai tangi hin male poito ganang rong ni thani wo kaplai simisi ke chen kre poito ganang rok kaplai ke ya prisho soitane mecheno. Hallelujah. Titamo poito ganang rok bebak zorawono kaito ni mungna simisu ko choklayo kaito kaham. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito chini belai ke kaham. Abono jeng pok thai kre jeng always muito darak thai Jisu Kristo chini bagai achai phaimani belai kosto ke belai kachang mawo belai ngatam nai norzak kefan se accept khailia no khongo kefan logos dalia bo jaga goi dong bisingo abo jeng normally sweater sumjak
Belai keno richum kaham sumjak fataro asugui tong kenose busuk kechangi tong tabuk ang bayran dawo nokni fataro nok bisingo hangko tung tungui tongo tab nokni fataro kechangi tongo soida sumjak kechango but ajorawo boba hengi tong kana amusuk kechangma ha a goai nok bisingo amusuk kechangma okay a goai nok musuk ada jar mani jago yes sengtini celebration tongthokmani belai ke mar Hallelujah. A tongthok mung nung tini je meni tongmani tongthogui tongmani. A tongthok mung noro renani bagai. O tongthok mung nini thari kuplung klaina bagai. Jisu Kristo busuk tek tono bini baithangni klaina ka. A kosto ne bini baithangni klaina ka. A lasima singsa ne bini baithangni klaina ka. Tini koroksa minister koroksa montri asuk thai maya hangken se busuke bo tamung hangke Lasima singsa angzago, borom rozagi angzago, zolima payobo, ang koroksa minister, ang koroksa montri, ang koroksa reputed borok, ang koroksa belai kena tamnai borom ganang borok, anandar bahake asuk thai riya, ano bahake naro kisapon borom riya, mana aba hai kaise feelings pai borok, kabong zagan nukzago, asuk thai mainya ni bagai, hai kaba kaham borom mainya ni bagai, zoli wirok, pandani ongkori thango ba panda attend klai aba hai rok nukzago. Okay, neng koroksa serapsa ni bagai manmani position abono tush neng asike kukung sogo amusuke neng tamnai sak na torjago hai kaba amusuke neng okay boro manamu chung hongke oji Jisu Kristo bole osungsa no sanamnai se bole osungsa ni malik se bole bebag no sanamnai se mungsapano Mane bini yak sarasa sanam jagya ko nang nukmani mane nugya bebak no Jisu Kristo ni bisingti bini yak ti sanam jago hake malik koroksa okay bini sanam jag jaga phai asai phayo hake bobusuk borom manani nang bobusuk respect manani nang bobusuk ke okay borom khlai jaknani nang phiaba bonokya phano se duglam phano phiogere liya bonokya phano se asuk tai ka ham phano se liya mokho mane rokona ni bagai kisi se jaga phan sanam liya Hake Nono tini tongthogrenani bagai Nono tini bagrom barse musarnani bagai Nono tini poza krei a heleng a life no renani bagai Nono tini menimang tononani bagai Nono tini khushi khasrang jak tonani bagai Jisu Kristo lasima singsano bini khlainaka borom krei a thaino bini khlainaka a kesang mana bini khlainaka joto tek tono bini khlainaka mungsa phano bo ihi hinliya nono tongthrunani bagai ano tongthruna bagai chungno tongthrunani bagai chungno khushi khlainani bagai chungno atek toni fyoktoni bagai chungno a khazak ni khengi tu phanya bagai chungno a molbrum ni langmani ya phanani bagai mungsa phano batrliya joto lasima singsa tek to bebak no bo bini khlainaka even cross saka thikya buzaka bahan sakak zaka amoshimiliya Khukti musu zaka, ostara zaka, tam khlaijega tongkha, nini bagai. Bo musungke bebak no, bini khugni thaisa kokbai no, shes khlairi man bayo. Aje bono phungsa bunai no, thapla sariri mano, bukhugni kaisa kok bai no, mungsa pon khlaina nanya, kok thaisa bai no, bebak no gallery kibi mano. Piaba no, borak munisu kok khnengi chayangkha. Borok munisu kok khnengi kaitor be haksalangkha borok munisu kok khnen bagai thainyani nangkha sumsokni manthai thimung paper phol mrityu so pap jehetu khlaikya borok munisu thainya nangsinai so jotono buthari khiwike joto zero jaga thangi soginai kephan tonglak osungsaro so joto thimung Jisu Kristo bini baithangni khlainaka hallelujah praise the Lord so naiji jeng borok munisu tabuk obusakna yakana nango thainya nango abo kuboi phiaba tabuk Kristo ni yasagi jenang theimani abo theimungya abo lengla mungse hallelujah tangi hinmale Kristo phaipinai oje tabuk lenglai tongnai rok obusakno yakanai rok Jisu no poito khlaimani yagro busakno yakanai rok tabuk je simlango tongnai rok borok tisa jak phinai busak katal bai tisa jaknai molbrung ni bagi kaitor bai tongina bagi tisa jaknai hallelujah praise the Lord so abuni bagi no tabuk je busakno yakarmani kaikaba o busago ma thailai mani obongkha lengla mungse agiwo okay aje thimung rok abo Jisu Kri belai keno kirima singsa tongmani okay abun bangin chung elam bagon nugo Jisu
kokno khnalia kahamke a borokni bagai a saltamni salo Jisu Christo okay a tamnai gebo a saltamni salo biang tangi tongi ka kemo boroni question ngi mano answer tam hongka ke a Jisu Christo a je khazak pholarokni thaniwo kothoma kaham toni rekha borobo mothangzak thangnai Hallelujah. Jisu Christo tini achai phaimani nang ang kathang tongnai rang bagisi benefit ang thanga bahya bini kokno kaham ke khnalia a borok bo mothangzak siteng abuni bagisi yes abuni bagisi bo o sungsara achayo jotoni benefit ni bagai abuni bagai no kaito sungsana ashake hamzaka hanai elam bago suijak tongo Hallelujah. Kaito sungsana ashake hamzaka bini songdari sajla Jisu Christo no sungsara rohor kanisa Hallelujah. A sajla no poito khlainai borok bo Komoria oi mothangzak fly mana tui ke kaitor bono rohor kha nisau Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor kaham. So chung 1 Peter chapter 3 verse 19 pori ke sung nogo even abo sung 18 ni sim pori phake nogo Christ suffered for our sin 1 Peter chapter 3 1 Peter chapter 3 18 1 Peter chapter 3 18 19 Christ suffered for our sins once for all time. Hallelujah. Christ Jisu chini sumsong ni bagi waisha paina bebak no paili kelangka waisha paina bosatok zaka complete tabo. He never sinned bo sumsok khalaya. Okay, but he died for sinners to bring you safely home to God. Okay, bo waisha paina sumsok khalaya hai pano sumsok gnang rok je ma thiman a thimongno bo thikya date sengkaitoni nogo kipilima phasiteng sengkaitoni nukhongo molbrumni ngai busangi tongi mansiteng aboni bagai Hallelujah. So he suffered physical death sumsok je borok khlayo a borok ma thiyo busago ma thiyo so busak ngai Jisu Christo phakya mang ngai Jisu Christo asai phakya borok ngai Jisu Christo asai phakya o borok sumsok khlai mani o borok tabuk thinya nai tongmani jagawo thinya nangai tongmani jagawo Jisu Christo borok ngi achai phai a thimongno bini baithani khlaina ka te a thimongno bothikya okay so he was raised to life in the spirit okay tabuk chungje kathang hunmani mol brumni langma mani abo obbusagoya abo pholawo se hallelujah praise the Lord he went and preached to the spirit in prison Okay, those who disobey long ago when God waited patiently while Noah was building his boat. Noah ni zorawo. Okay, Noah ni zorawo. Tiba ke kaitor osungsa no destroy like except Noah and family. Many family no kare. Hallelujah. Praise the Lord. So, awajaga sing 18, 19, 20 zora porke surai sing tam no Jisu Christo as it krosokanta buzak pani yagulo je phobzakha okay a tindini prayer do tamongka anke anwani zorao a borok rok Jisu ni kokno borok khanaleya kamke hake bong khunjo bebak sogilia panangkana hake borok thithangteng komori thangteng abo musungjagia so a zorao theinai rok tuyo kulugei Okay, borok bo tabu mo thangzak na nango so borok ni thani o Jisu Christo thangka khajagai tongma jagao thangai a kothoma kaham no a phyogjak bono borong thani bo toni rekha hallelujah praise the Lord so kaitor busuk hamjak tabuk naidi nang kathang tongnai no simia thei thangjak abo hai okay borok rok no bahai no kaitor hamjago so aboni bagai borong thani thangai a kothoma kaham no toni rekha praise the Lord hallelujah So aboni bagay na saimandi kaitor chungno belai ke hamjago. Kaitor chungno belai ke hamjago. A hamjak mong bebak tinyo punoka. Hallelujah. Abo kaisat ti pano karjak liya bebak tinyo punoka. Busuk se hamjak naidi. Hallelujah. Praise the Lord. Nini busuk saya. Abo no kaitor lekhana bagay Jisu Christo no rohoriya. Nang busuk zora hamsajak nang busuk zora kaitor ni mokolok kaham. Abo no sebo punogo Jisu Christo ni bisingte. Hallelujah. Tini borok rok tamno lekhalai hingke busuk saya khlaikya busuk mistake khlaikya busuk tamongkha abono mang lekhalayo but kaitor ka abono lekhaya nang busuk jara bini mokolok kaham nang busuk jara hamsajak nono bo busuk ke hamjak abono se boke lekhawo Hallelujah.
Praise the Lord. So abuni bagino kaito ni hamjakma uncountable, kaito ni hamjakma condition kri unconditional. Abuni bagin saimandi kaito nono belai ke hamjago. Abusuk kubui nini busuk sayak engkha neng busuk jora saya khlaikya neng busuk jora mistake khlaikya abo kotoria tangi hunmale kaito nono belai ke hamjago. Amen. Abuni bagin neng tomono mungsasuk kok kebono share khlaito yangi dongkha abuni bagin nini oma hai situation of hai shock paikya kebono phanto neng trust khaimanlia kebono phanto neng poito salia neng aba hai jaga phai shock paikya angba tamo sasung dangmani khlaikya abo hai pano wansung shock paikya na maybe neng aba hai jaga thangi shogikya nini problem ni kuno solution neng nusu noglia neng saimandi kaito nono belai hamjago nini bebak kokno khnana ni bagai bottia neng just sashimi sadi o afa o babu neng khorang baisimise neng kok sadi nini bebak khorang no nini bebak samano nini bukukti ongkhormani bebak kok no bokhnana ni bagai tiar. Hallelujah. Kaito nono belai ka hamjago. Yes, kaito nono belai ka hamjago o hamjak mung sabai sujak nai krei nini chayano bomui to khlanya musung jagya kaham no siminin thani kuplong kerana musung jago mungsasung nang mistake khlaikya abono bo muito khlairi na musung jagya abono bo lekhana musung jagya nang busuk hamsaja nono bo busuk hamjak bo abono mangje punokna musung jago aboni bagino chaya yakari phaidi chaya pogoi thangdi mistake pogoi thangdi ketal kaito tamo nini bisingti khlanya musung ja abono sunang abono tuisi nang tongthokdi. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham kaito belai ke kaham. Amen. Hallelujah. Kaito belai ke kaham kaito belai ke kaham akaham mung sabai sojak nai krei Abraham chaya khlakya kaito abono muito khlailia. Okay. David chaya khlakya kaito abono muito khlailia. Okay. Hallelujah. Even other mistake khlakya kaito abono muito khlailia. Loge logi no solution hisabe sabno rakha ha abel no achari rakha kaito aingti lama suna nai tongmani. Okay. Kenni pore abel busala kosu. So abel thitanga tam khlakya set ni bisingte lama hain hai kaito salampika. Okay. Adam chaya khlakya ni purano dongso khlaya kaito lama hain hai salampika. So saya no muito khlaine aba hai jadya chini kaito ka kaham kaito se. Hallelujah. Peter chaya khlakya hanke kaito Peter no dongso khlaya khibika ba. Peter chaya khlakya Peter Jisu no gosilia waisaya wainiya waitham gosilia. So Peter no tam khlakya thapra pungni pungtam roi thapra sari der khaba no. Peter ni achaya no kaito pogoi thangka bona hain hai ketal ke sanam pika bona ashik dynamic ke sanam ka Pentecost ni salo je bukukti khorang ke plai ke Kiria ke fan sotani kok sanai sabung ke Peter bini bising tamungka 3000 borok mathang zaka adino. Hallelujah. Praise the Lord. So nung tam mistake khlakya abo muito khlainai aba haija ja chini kaito bobo hayengke nini mistake no nori nini mistake no phobui nini mistake no thapla sari rohori keplai kaham hamsaja abono mang kuplong khlaire nai aba haise chini kaito. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito chini belai ke kaham botchono belai ke hamjago. Amen. Amen. Hallelujah. Abuli bagino hamaje pronawo tiklai rohoro belai tongthogo tangi hinmale oje kethang ke tonmani o biniya phao. Hallelujah. Kaham bo hamjago tini Jisu no jara poito klayaro Jisu no je sorry naslenaro hakaba adur ingres dormo hnairo nung saimandi nung je hama nai tongmani abo yes kaito romanise kaito nono kethang tonmani bagise nung saya khlaitheng hne kaito nono kethang tonya nung mistake khlaitheng hne kaito nono kethang tonya nung borok buthateng borok bai hamya khlaitheng nung sikok ungtheng nung kabangma samung sitrao engage ungtheng abuni bagai kaito nono kethang tonya nono kethang tonman reason ketama nung khaki phil siteng nung dakti ke khaki phile a nukhungo molbrumni langmani jagawa nung phaisok paiteng abono se kaito abono nono renani bagai sa molbrumni langma. Okay, ak apply nono ni afana bagise nono kethang tono nang khaki phil siteng jora tongsene nang khaki phil paiteng aboni bagis kaito nono kethang tono nang abono saimandi phiaba kaito khalogoi nono lama riton mano nang
ereng tangjak nung kaito nono zorarei tongmano nung saknangya tangdi kaito nono zorarei tongo nung khaki filteng kaito nono zorarei tongo nung dakti ke Jisu bai thanchang phaiteng kaito nono zorarei tongo kaito je lama mane Jisu Kristo bai nung kerengi akketal jaga sok paiteng kaito nono lama rei tongo kaito nono shape rei tongo kaito nono naisingi tongo kebagai nanani bagai nung saknangya tangdi. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Kaito tsone belai kaham jago. Amagino. Tirpar haste genangai observe khaina ke. Tirpar haste genangai kaham kan naisigi naike. Tam nukjak ngkangke. O December simino tamjane abo tamnai hockey tamnai hangar theijak hockey krei hor kreyo hor rei rejak pani hai. Tangi December zorao simile nini a excitement engnani kelaiba. Jisu Kristo ba December mwnwisidi hni da asaiba. Jisu Kristo ba nung December mosasidi hni da asaiba. Jisu Kristo ba nung December simino bono loptheng aboni bagai da asaiba. Jisu Kristo tangi asaingke molbrumni bagai nung tongthoksidi molbrumni bagai nung khakchangsidi molbrumni bagai nung khasrangsidi molbrumni bagai nung Mwnwisidi nung mthangjaka. Okay, aburok beba keplaino yapar paina bagai ce Jisu Kristus asai bile hake yapari kedi kelangka beba kelangai tangka yapari kelangka hamiano ke pairi kelangka finish paika kerika hamiano keri kelai kelangka jota kahamno nini kelai kelangka so already neng tabo ak kaham jago ak keplai jago neng bahai ke atong thok munasike limited kelaiman. Ha, nini tongthomong bahake lukuno serengai ba a serapsan engiman. Ha, tini kemo borok sereng layo. Yes. Borok no sereng layo. Tamo kake Christmas tree. Ha, Jisu Krista Christmas tree udah asai ba. Tamo kake star layo. Yes. Azarawo athukri jengke jengya bahaya. Bobo torkuk athukri da torkuk na Jisu Krista nini baga asai nai. Bobo torkuk sadi. Abose. Ha, azarawo light da tong. Grei. Athukri se pohor rima tongo. Okay, athukri da torkuk tabuk nakya Jisu torkuk. Jisu toro aboni bagina athukri pohor rima tongo Jisu ni thaniwo. Okay, so neng important bobo saimandi. Ha, tinis tamdani tupi rokpo Christmas tupi. Christmas dress, Christmas light, Christmas tamnai kebangma decoration, Christmas celebration, Christmas sandapo, Christmas ni rangpo, bobo torkuk. Kristo tongthokman da torkungna mungsasuk nung je tabuk khlai tongman aborok nung check khlai nai di nini direction change dangai tong khanai nai di nung je tongthogui tongmabo Kristo to de tong check khlai nai di nung je mani asuk khafang srangai ake a mosai tongmani a jagao Kristo to de tong nai di tangi himal tini kema borok box ni khorong bai se mosawo Kristo no tui tongthogya Kristo no tui mosaya tini kema borok box ni khorong bai se bekas serangai tajang jago Kristo ni a keplai kaito ni ko a Kristo samung kaham klaimani a Kristo kethar klaimani a Kristo kaham khlaikya kethar khlaikya abono tui borok tongthok jagya nung Kristo tui kethar se ni sakangke kema borok borok kun ni kethar manya borok sumsok khlaijak ni sao nini sumsok no sunani bagin Jisu Kristo painable haken nung bahake kethar no tui le tongthogoi manya Christmas light no tui tongthogoi man box ni khorango tongthogoi mano Jisu tui be ketharangka abono tui nung tangi tongthogoi manya box ni khorang kotor khorang no tui nung bagram barsai mosai mano Jisu tui be nung ketharangka Jisu ni baham sekak jama bai nung tini kahamangka abono tui nung tangi tongthogoi manya tini kwbangma decoration no tui nung khapang serang jago wow sound kaham wow ro samung khana tokmani abono tui nung tongthok jago but Kristo Jisu nini bagai big rangka kesangma thethek asaikya tei nono ganang khlaikya bini tui be kethar khlaikya bini baham sekak nono kaham khlaikya bo baithang thikya nono kethang no reka molbrum ni langmani ni khlai reka abono tui sinung tongthok di Jisu Kristo tini agwai no golia Jisu Kristo boro hongke kethunya mesene kethang se nung je Jisu no khulomui tonga Jisu kethui Jisu kethang Jisu se nung je Jisu no khulomui tonga tabo agwai no ga kesang thethek tonga Jisu lia bobo hongka kethang ngai keplai engnai Jisu no senung khulomui tongo tini amrok tangi engkhake nono arani
피어그 또 파냐니 바게 비그라니 피어그 또 파냐 바게 숨속니 피어그 또 파냐 바게 그방마 이제는 가자기 동안 알아니 피어그 또 파냐니 바게 아모록 응고 서 아버님 바게노 너너 티니 어버노 까이톨 사나 무숭자고 버버 흥게 능 파르마넨 똥통뭉세 능 파르마넨 그타로세 능 파르마넨 까하모세 능 파르마넨 근앙고세 능 파르마넨 머탕작 뭉고세 땅 흰말에 크리스토 지슈베 그릉이 능 따보 그탈세 크리스토 지슈베 그릉이 능 따보 마즈라 그레세 능 아버노 사이만 속시디 할렐루야 praise the Lord 까이톨 belai kaham Romans chapter 8 verse 1 Romans chapter 8 verse 1 kaham ke pordi Kristo bai thansang nai rokni bagai mazra kreikha nani mazra kreikha abuni bagai sin tong thokdi hallelujah praise the Lord Kristo Jisu bai krungai nang tamung kha thansangai nang tabuk mazra krei jagao sokpaikha nang abuno tuisu tong thokdi Christmas light rong na nashigi Christmas star rong na nashigi Christmas decoration rong na nashigi Christmas rasamung ba box khorang cholo ei hindi ba ei phaidi ba ri soton lai a tong thokmung ya nini tong thokmung bobo hanga ke molbrumni tong thokmung hallelujah phiok sakha kata lengkha mazra krikha a tong thokmung sinin tabuk hallelujah praise the Lord Hallelujah. Ta thangni ani na mokol bai nuk mana nai thokro nang ta kubuldi nini tong thokmung real jago nang tongdi ang Christmas star ni against buya Christmas tree ni against buya even ni decoration against buya nang decoration klaimang decoration phasing na thangai tong khanai di nang Christmas star mga star phasing na thangai tong khanai di nang kubang Christmas tree mang Christmas tree phasing na thangai tong khanai di nang tini a box ni khorang khanamang a box ni khorang khana ke simida musana musungui tong khanai di nang soy a Kristo toi tong thong sokpai mani a tong thong mani no to tong nai di nang soy a khapang sarang mani Kristo bai krungai a mazra krei life phai a ktharo phai a kahamo phai a tong thong mung da nai di nang check khlai da ni tong thong mung bo jaga wo hallelujah praise the Lord tini kabong borong tong thok mo elo melo borok kabang ma sound box samung kaham abono si tong thok jago piaba Kristo toi tong thok mani abo nukjagya ngai tongo nukjagya ma bagino saisung jorao kangkeno joto complain borok kisa ho ke ba he ha ke mani phunungui pano kisa musang ro ngai tongui phayo piaba saisungo je borok tong thogui mannai saisung jorabo je borok kaitono lobi mannai saisung jorabo box kri jorabo loku kri jorabo saisung jorabo individual saisung jorabo je borok mani manai tong thogui manai rosabui manai kaitoni mungno kusuk khlai manai a borok se soishe Kristo bai kerngi ketal a borok se soishe Kristo bai thansange a mazra kri jagao a borok se soishe kethar jagao a borok se soishe a molbrum ni langmani jagao amen kaito kaham bochone belai kaham jago kon doubt kriyaro nang sanai di tong thong nai tukte ba mungsa sek a enjoyment nai tukte soi tong thong ni bakhlai te kubum jaga da sogoi tongoi 아버스 check 라이디 피아바 크리스마스 시즌 지슈 아사이마니 시즌 꼭노 사나니 무중고 니니 똥턱마 어머하이 살브로 뭉튼 할렐루야 복스 타 땀디 마니 비야 땀디 피아바 아자가워 크리스토 럽작나 낭나이 아라 까이토니 뭉쿠숙나 낭나이 아라 니니 비시마 꼴마 시미야 비시마 꼴마워 까이토니 뭉쿠숙나니 낭나이 할렐루야 praise the Lord 까이토 중노 벨라이카 함사고 Kaito chungno belai ka ham jago ar kuro doubt kari hallelujah praise the Lord kaito ka ham phari tong thok mung ni bagai permanent khaksang ni bagai molbrum ni lang ni bagai kaito na ham baira layan hallelujah Father thank you so much nung belai ka ham Lord ang chugyan nung chugro ka sumsok ni nung tiklai ka ham to fai ka bemani to fai ka ham to fai ka bemani nung phyogi ka ham to fai ka thimung ni nung phyogi ana 그 당것도 파게 가작님 벽에 벽자것도 파게 Thank you Lord Jesus Thank you Lord Jesus 저도 비기라는 나카 그낭는 아니 클라이게 Thank you Lord Jesus Hallelujah Hallelujah Thank you Lord Thank you Lord 어제 니니 야파르마로 어제 능 함자공 푸는 말 어머뭉 사바이 수작 나이게 Hallelujah Thank you 랑나나 함바이라 시미스 쪼고다 Thank you Lord Thank you Father Thank you Thank you Thank you Lord Jesus Thank you Holy Spirit Hallelujah 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 Amen Amen Hallelujah Kaito kaham bin khairok ma hamjak marok kobi nya pai flaya tabuk just tong thok na simise khapang sarana simise hallelujah kaito kaham noroni testimony stroke
tay nó cái tôi slide ra cái tông mani kogrok nó comment section nó share claim mano hay cái giờ nóc này đâu borok bahai no cái tôi muốn nó kusuk claim man sih amen hallelujah tini Bible verse no kubung borong pori layo event tabuk waire wai kabang bar pori ra cái tông anggo jora obor muitu claim namu chongo naidi nung je pori tong mani ko abo busuk su kubui ko abo nung saiman di tamni sajak tong Mathai ekni verse 23 Matthew chapter 1 verse 23 Matthew chapter 1 verse 23 look the virgin will conceive a child sorry look the virgin will conceive a child she will give birth to a son and they will call him Emmanuel which means God is with us hallelujah praise the Lord so naidi serai ko Emmanuel ni sao Jisu ni mong tamong ke Emmanuel aboni meaning tamong ke God is with us hallelujah kai tu chungmai mang tongo Jisu Christ sok bai mani main reason ke tamong kai tu always nung mai tong na mu chungjago hallelujah bo nung bai haksal ke ba nung bo bai haksal ke tong tung abuya kai tu always nung bai mang tong na mu chungjago kai tu always nung bai mang krungi tong na mu chungjago kai tu always Nono Belai ke no Hamjago hallelujah praise the Emmanuel yes Emmanuel wow tamo God is with us Emmanuel Christ Jisu sungsaro sok bai mani bai tabo tamong kangke bai thangzak halok kwagi thangzak halok kemai thangmani halok abo manjujak phika abo haina hai kepha phika halok aje tamnai relationship busabai bufani relationship father and son's relationship abo haina hai phika jini thani otabo hallelujah praise the Lord sung busa hanjaknani jugo tongmani ya sung kagai thangmani kemai thangmani phiaba tabuk tamung kangke sung kerangi man phika hallelujah sung tabuk tamung kangke halago sokpai pika bufa busani halago sokpai pika so Emmanuel sabuni mung Jisuni mung reason tamo God is with us kaito nungmai mang tongo kaito December simia kaito January nungmai tongo February nungmai tongo March nungmai tongo every month nungmai tongo every second nungmai tongo bebak zora nungmai tongo nung abono saimandi so tabu kaito sin nungmai tongo hungke kaito sin nini logyo hungke nini tongthok mung bahai ke December simi ngai man nini tongthok mung always ngnani nangnai nini tongthok mung bebak zora na nangnai nini tongthok mung kaito ni mung kusung ni bagai na nangnai nini musa mung kaito ni mung kusung ni bagai na nangnai nini khasra mung kaito ni mung kusung ni bagai na nangnai nini bebak je hallelujah samung homung himani thangmani phaimani beba kaitoni mung bagi nyang nangnai hallelujah praise the Lord tang himale God is with us God is with you kaiton nungbai tongo kaitor angbai tongo kaiton nungbai tongo kaitor angbai tongo kaitor jungbai tongo Emmanuel meaning tamo kaitor nungbai tongo kaitor angbai tongo bofuro bebak zorawo tinibo khanabo tabukbo te srapsan yaglobo o second of day second of every second of bebak zorona kaitor nung bai tongo ang bai tongo hallelujah praise the Lord so abuni bagino tini kaitor se jong bai tongo kaitor ang bai tongo kaitor nung bai tongo bebak zorawo hake abuni sebra tong thok mung ti tam tong ba hallelujah kaitor tongo hallelujah so abuni bagino box tatamdi abuya ning start thepadi abuya decoration ta khlai di abo buya bebak no tong thung phiaba sana mu chungma ka obose nini tong thok mung Christ Jisu ni bising ti se sok payo soi tong thok mung abo kamawi ta thangteng nung tomung no box based tong thok hung kangke light based hai ka ba decoration based no tong thok tong ke decoration kring ke nung tong thok man galak light kri jorao nung tong thogui man glak star kri jorao nung tong thogui man glak Christmas tree kri ke nung tong thogui man Christmas dress kri ke nung tong thogui man glak tomung no Christ Jisu tui tong thog mung kri hinke but tomung Christ Jisu no nin tong thog mung ke mung sapano sungsani mane khni nin thane kri yang thang zero phanang thang rang pusapan kring thang nok hukpan kring thang tong thok mung le same tong nai because nung Christo tui man mania tong thok mung hallelujah but tomono sungsani mane kni decoration abropai nung tong thogui tong ke jedine kring nai nung baka kham nai nung tong thogui manya ang nai
kaito sono hamjago belai ka hamjago mung sabai sujak nai kre hallelujah sabuni bagan kaito belai ke chungna hamjago kaito ka ham thangnayo Bible verse kaisa porimani tongo ang ojaro hainai porina muchungo tangla a Bible verse porikha keno ang belai tongthogui phaio tangi tongthog gangke bohok bisingi tongnai choraise asake bagorom barsai tongthogo tangoi Jisu Kristo nokhongo happaikha nokhongo sokpaikha ni saiman mani bage na krogdi Luke chapter 1 verse 39 Luke chapter 1 verse 39 40 41 okay avananor porimano 42 ang poritum kana di English porinai a few days later Mary hurried to the hill country of Judea to the town where Zachariah lived. She entered the house and greeted Elizabeth. At the sound of Mary's greetings, Elizabeth's child leaped within her, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. He said, wow. Hallelujah. Praise the Lord. Nok pori nai di. O Bible verse pori kena rong tong thok mung zudangai thangnai. Mary bohok bisingo sabono tijak Jisu Kristo no tijak. Saboni thaniu visit klanya thangka okay Elizabeth choni no khongo visit khaya thangka. Tabu Elizabeth ni bohok bisingo sabo tong gangke John the Baptist. Okay. Aga tamungi thangka Mary ni bohogo Jisu tongo. Okay. Mary habikya no khongo mane Jisu bo habikya. Okay. Tabu Elizabeth ni bohok bisingo sabo tong John the Baptist tongo. Okay. 사오 파요니 살만까 뭐 지슈 파요니 살만까 뭐 자가오 누쿵고 너고 하그 똥통만이 따문까 보헉 비숑어스 뭐아 보헉 비숑어는 바고로 말사나 시엔카 아 보헉 비숑어는 물사나니 시엔카 하하 할렐루야 praise the Lord 누크나 똥통 뭐바하이 지슈 속바이카 지슈 누쿵고 합바이카 니 살만만이 바이세 John the Baptist asa-asayako bohok bisingo siku bumani Elizabeth ni ok bisingo siku mushana ni sengka tongthongna ni sengka hallelujah praise the Lord hake tabung nengle a Kristo bai kereng jakse a Kristo bai kerengi ketal jaga ose a Kristo bai kerengi kaham jaga ose a Kristo bai kerengi keplai jaga ose a Kristo bai kerengi motangjak jaga ose a Kristo bai kerengi achukna hanise tabuk nini tongthong bo bahayeng thai John the Baptist Jisu nogo hapayo abo Jisu baithang habuya Mary habuyo Mary ni bisingo Jisu tongo ok bisingo achayako amo suk baise John bohani yang asajaga bahaya bohok bisingo sabo John koromni bohok bisingo Jisu bohok bisingo John bohok bisingo Jisu ke Mary ni bohok bisingo John ke Elizabeth ni bohok bisingo okay tabuk Mary visit khaiba ba Jisu bo visit khaiman klaika tabuk sabono visit khain thang Elizabeth ni bohok bisingo sabtong John the Baptist so Jisu Mary ni bohok bisingo tong ni saiman mani bai hap paikano kongoni simani bai tamungkha bagrom barsai musaka phatariya bohok bisingo se hallelujah so tong thokmung omahaise Kristo tong thokmung abmung sabai sujak nai kre aboni bagen nin tong thokmung based on decoration nin tong thokmung mung sasa light no nasigui box ni sound no nahari tang theng nin tong thokmung soi Kristo ni bisingti sokpayo abono tusinang tong thokdi Kristo Jisu ni bagi tong thokdi Kristo Jisu nin thei bini thei bai kan no kathar kla abon bagi tong thokdi Kristo Jisu bini bahano sukagin no kaham khlaika aboni bagi tong thokdi Kristo Jisu bo bigrang kan no ganang khlaika aboni bagi tong thokdi Kristo Jisu bo theika no kathang khlaika aboni bagi tong thokdi Kristo Jisu nono molburn bagi chukna hani khlaika aboni bagi tong thokdi Kristo Jisu nini halok je babu bai choi thangmani a halok no manjui rifika aboni bagi tong thokdi Kristo Jisu permanent solution permanent answer ngi nini life sok paikha
아버님 bagay nang tongthokdi. Hallelujah. Kaito kaham. Praise the Lord. So 아버님 bagay no. Ozora. Belai keno special. Bebak zora. Belai keno special. Tangi because logi Jisu tongmani bagay. Hallelujah. Praise the Lord. Koroksa hik. Koroksa sai. Sai jepro bihik bay matong belai special. Bihik jepro busai bay matong belai special azora. Because logi shong korok nei ke matong mani bagay. Hallelujah. Jisu Kristo nini chamri. Nini sai. Nungke bini hamzet. So sai always through Holy Spirit nung bay tong logi wo. Belai special. Tongthokdi. Hallelujah. Praise the Lord. Nung beri panungdi. Nung chala panungdi. Saimandi. Borok muni sho sabuni hamzak nga Jisu Kristo ni hamzak. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So tomuno hamzak hanzak nai bo busay no borom ro busay ba nyo tong kaya tongthok mong jodang nai. Bo obahay beri bo tongo obahay chala bo tongo. Hay na tamong kake bini je soy bihik busay niya halok no bo hamzak ya bo tekubon okay tekubon chala ba ke khar thango obahay ro bo tongo. Okay, tomun ama hay nung gaga nin tong mong kering nai. Okay, nang tomun nini no sai no important de yoite kubo no important de tong kato ngyap le nini tong mong se Jisu ni bising di shok pa yo nini logi shong sabo Jisu Kristo abos nin tong mong tabok tamong kangke o sound khana oi o light no goi o decoration no goi abo ba nin tong mong shok pa yo aba hay tong nani kogya because nini tong mong Jisu ni bising te an no sai bini bising di shok pa yo so bonotoy nyong nani nang nai. Hallelujah. So aboni bagay saimandi. Jisu Kristo as a chamre katali sebe chungno kok sungi kelangka. Sungno tiar klay kelangka. Botam ni sa ang nok tang sono tangi tongo ang phai pinay. Okong so. Ang phai pinay. Okay. Na phai na ni bagay. Ar khopjak na nang nai. Tam kok sungi kabu keno tangi kajage mani able ab aje bere hinjak nei bodo tiar ke tong nang nai ble jepro hamjak na hana thango. Tabo hamzak na hana bagay Jisu Kristo painay nang tiarang itong rani nanglay. Hallelujah. Piaba. Tabo tamo hanggang ke through Holy Spirit chuna naikulo itong tuido itong. Hallelujah. Kaito kaham. So ozoraw nang tongthok di kapang serang di tanghin male nini tongthok mong permanent ni bagay kaito Jisu Kristo ti rohor ka. Nini khaksang mong permanent ni bagay kaito Jisu Kristo ti rohor ka. Hallelujah. Praise the Lord. So awon bagay sang Isaiah pori ke sang nogo pari pori layana. Isaiah diari no Jisu Kristo asai nai ni samani ba so sang Isaiah diari pore la yana Isaiah diari silang mani bizap no Isaiah hai ka ba Jisaya ni sijak na kok brogo chapter 9 verse 6 sungkrok la yana Isaiah chapter 9 verse 6. 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 For a child is born to us. Wow. A son is given to us. The government will rest on his shoulders. Wow. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Wow, wow, wow. Hallelujah. Praise the Lord. Tamisa. Joy koroksa asainay nini ani taniwo. Abo sabong ke Jisu Kristo. The government will rest on his shoulders. Tukrable government. Authority abo bini kang khongo se lengla nai hini sao so tabo soi lengla mo soi rest mani abo Kristo simino nungrang ganang ma bai lengla mong sok paya zaga ganang ma bai lengla mong sok paya ba nini mong sasuk tongo nini position ba mong sasuk aba hai nini sungsani mane kini tong mani bai rest abo nin thani sok pai glak rest lengla mong abo Kristo simino available ambangin o poza hilik ti lengjak borok o leng praja poza ti jak rok nor phaidiani thani lengla mong ani thani tong hone
Jisu ba invite kaible sunang bo tomong no tini mung sasung ni bagay pano lengi tong kana hiligi tong kana bemar pano kopulong ngi hiligi tong kana ba mung sasuk samung saya ang mabagay pano hiligi tong kana ba mung sasuk o sungsaro khakchangma krai ngai ba belai tek to jongjalo klai nang hiligi pan tong kana leng prai tong kana nang saimandi nini leng lamung tabuk boro hongke a Kristo osi Jisu Kristo osi Amen bondono invite khai tongo tabuk bo invite khai tongo tamo honai faidi lengla mong na faidi molbrum ni khaksang mong na faidi hallelujah elamaga sarai nang just poito khlanya simise biswas khlanya simise Jisu no to nang tam phunung dike sa phunung man nai ba ke phunung man ya phiab nang biswas ma khlaine tange hin mala nang jefru biswas khlaine afru no akai toni mokolo nang kahamungi thango jefru nang poito khlaine kai toni mokolo kahamungo Jisu ni bagin phayo ni bagin thyo thangi basao nang jefru poito khlaine nang kai toni mokolo kahamungo te Jisu no jefru nang subrai hini gosinai amu thangjak muni ringi thango Iben Jisu Kristo sawo ano nugiawi poito khlainero borok tebo hamsaja hallelujah praise the Lord tange hin mala Thomas okay Thomas tamo bo a kanta bujangmaro yesi sonaiman naya sang bo poito sa sayapu sapru Jisu tam saba nugiawi poito khlainero borok tebo hamsaja kaito kaham hallelujah so tabuk nung ang a Jisu no mokol bai thang nognai bodolya sing taw nugiawi poito khlainero se sabun baga chungtebo hamsaja poito ni mane abono nugia pano nukha maina pano manka sokbai pano sokbaika abono no poito hono tabuk jara nugia wi Jisu no poito khlainero borok hamsaja hallelujah praise the Lord kaito kaham hallelujah so aboni bagino government se bini kangkhungo rest nanai abo haija chini Jisu Kristo hallelujah so rest bojaga tong ka bo Jisu Kristo simeno ambagin sabo honga ke bo wonderful counselor risa hallelujah bosuk kaham ke council klai manai frungi manai nono sunami manai nono naikoli manai te ke fan kare hallelujah nang jesek pan kok thai kaham nai tuk dio sungsaro kabang motivational speaker aba hai tongo motivational kok sanai okay kabang ma khabasar nai aba hai kok sanai tongo but jesek pan nang khanadi khanapuru tongthok nai ya gulo hongkang ke na hai mok ma sok painai but jefuru nang bini kok no khananai a Kristo ni kong ni bising kuplong nai a kaito ni kong ni bising kuplong nai abo daily no khaksan nai abo daily no kaplai khlaine tangmala kaito ni kong kathang ko kathang ka ke mobongo kathang ka ke samung khlayu hallelujah nang kabang ma khabasa janai kok sungsara nang khanai mano khanadi hirmania but nono srapsa khaksang maranai te srapsa ni yagro dukho sok painai te srapsa ni yagro nang khabai thangpiu nai but kaito ni kok kathang ba thaisa pon nin thanio jepro kopulong nai abo samung khlai te nono kapla ni sele kaplai khlainai hallelujah mighty God and everlasting Father prince of peace in himself hallelujah khaksang ni se bugra khaksang ni se raja hallelujah God kaitor bose hallelujah everlasting Father mol brom ni sibo so aboni bagino nini thaniu je Kristo asuk nang kalaisa ka tini guainoga sa khata Bethlehem ni guainogo nang je kalaisa ka sawi tongmani abo amusuk kalaisa ya abon nang kuthuk ke nadi kuthuk ke buzidi naidi bola kaitor se haipon se bo guainoga sai phayo nang kuthuk ke buzidi kuthuk ke nang yasak na ba kuthuk ke nang abono buzira nai deba nang apro saiman nai hallelujah tini sungsan leader ngake asuk thai ka hamnayo nang khangke boroma asuk ngake hawose politino sama asugo but nang zeno leader sanamka nang zeno montri sanamka bawase pana politino nang mai baksa asugula bini bagake asuk thai ka ham bini bagake stage bini bagake nukhungana wate phaipana sia but nini bagake ngake hawose okay ang abono tamnai jolirena bagai ba o honi sanani bagai no rano samania kubuyabo sungsan leader ngake nang se bokhrogo matono but nini leader ngake boss yakongo payo nono ke bo bokhrogo tono Jisu bini sagirong ni yakong no su Jisu bini sagirong ni yakong no su yakong hoiro Jisu Kristo baithang bo gwai no ga chai payo Jisu Kristo ktheino bini baithang ni khlainao oboso soisoi leader oboso soisoi mayagna oboso soisoi kuboi abuni bagen saimandi nini leader sabong ke Jisu Kristo se nini soi mathang sakmung ni lama sabong ke Jisu Kristo se kuboi sabo Jisu Kristo se kaham sabo Jisu Kristo se te keboya ya sangsar kobangma leader tongo bono nasle de ni samania nang bono borom redi nang bono respect redi nang bono
bini joto manthai ni monorodi even Jisu Christo bo sao government ni manthai government na rodi nini kaito ni manthai nang kaito no rodi hallelujah kebno ta nasledi phiabu kubu reality samani se nini sungsa ni leader by choi nono sramnai ab borok haikaba ab malik bo phelayo borok ngi asai faina a Jisu Christo bo phelayo hallelujah praise the Lord abuni bagino naidi bondono busika hamza nini bagai bo bigirang na bagai ready ubongkha nini bagai thuina bagai ready bo tobu thikya nini bagai buzakna ready bo buzaka nini bagai khukti musujakna ready bo khukti musujaka nini yakungno suna ready bo yakungno suka su saimande abuni bagai no nono hamjakung nai sabo hallelujah tini bo haino bo belai kheno hamjakung kobang bake yak folokjak nono kobagi nana bagai nono motom suinana bagai nono haino hai akaplai yo tone kaplai ke ya prishara bagai nini kesamno nore kahamno yafana bagai tini bo ready hallelujah nungse bahai ya prishana bagai ready da ya prishana bagai tamonang ni nung question klaimano bkhabai simi bisas khlainani nango bisas khlaimani yagulo Jisu nung nani subrai nung sani malik ni nung bukuk bai simi se question nango nung tomono bkhabai poito khlai kyang kaba bukuk bai tomono nung tini question bagai ready kaba shasidi Jisu nung sani subrai Jisu nung sani subrai amen nung nukung khobzaka molbruni langmani ningkha nung te selenglia mathang zakmung jaga nung sok paikya kaitani bushani jaga sok paikya chukna haw nung sok paikya hallelujah praise the Lord so khapang srani khapang tongthokdi nini tongthok mu molbruni bagise December ni bagise miya 25 tarik jora apni bagise miya nini tongthok mu bebak jora ni bagise bebak jora wana nini tongthok mu ungnani nangnai apni bagise Jisu Christ sangsara phayo hallelujah praise the Lord nung saijaman 25 tarik December Christmas ne Bible sijakrei okay tangi sijakrei haipon nung celebration tak khaijin mari buya nung muchung khlaidi but tangi sijakrei ni reason ke tongthok mung salsa ni bagiya daily mol brum ni bagi abuni bagi ara sijakrei hallelujah praise the Lord hallelujah Jisu Christ thoikya Good Friday okay abo jung nogo Good Friday so शुक्रबार थैके आबा हाइके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो तांगे माले थैमान एबो इम्पोर्टेन्ट थांगे बा सामान एबो इम्पोर्टेन्ट आबो तंग सराय बट आसाइखा आ तंग थोकमु आबो तांगे तनजागलि हांकाके नों डेली तंग थोकसिदों नों डेली खाकसांसिदों हालेलुया नों डेली लब सिदों काइतन आबोनि बागैसे सालसा तांथों दिनि सालसानि स्पेसिफिक तंग थोकलाय माने आबेलाय केनो किरिमा सिंसांगि तंगो तांगमल बरक काइतन दै तंग थोकया एन्जॉयमेंट चामु नमुनु दै तंग थोकलाय तंगलायो आम बागैनो नों नायनायदि kuthum lai mani thum nok brum brum haikaba girja nok brum brum tam tong ka ke dabu washapono moko mukhang nugya abai borono nang nugnai washapono church sokpaya Sunday worship service sokpaya nang abai mukhang nuguinai washapono abai big gathering ko singya nang abai gathering nang nugnai tabu okay obuskan 25 December pora big gathering chamung alaida but abuni stand dini salni pore ke nang tai nuglia reason tamongke borok Kristo Jisu sabo abono naka Simon mani yagolo fano abo bai kereng je ketalangna nangmani ak ketal je daily nukjana nangmani ak tongthomu je daily nukjana nangmani ak khasramu je daily nukjana nangmani abo nukjagya sam bakin direct ready rogni bagise a paithakni salo yes a paithakni salo haikaba Jisu Kristo bini borok je dir na phayo a bini borok sabongka tiar brok tiarok adine khobjaknai so acting khlai tongo sungsaro no michoke khlaimano khlaidi phiaba awta adine saimanai ble so amon bagaino a acting go nangta khobjaktang aboni bagas tini okogrok share ngai tongo hallelujah praise the Lord tini ashak apply kogro sajakmani kebono bkha dukhu narna bagaya kubuini phungna bagai kahamno kahamoni phungna bagase kaham khoroksano Jisu Kristo kubui khoroksano Jisu Kristo tini ak kubui bai kerengjakro kubuyo tongo ak kaham bai kerengjakro kahamo tongo hallelujah ak kathang thangai basanai sabo Jisu Kristo ak kathang Jisu Kristo bai kerengjar ak kathango khobjago tabo hallelujah fari palke tripura hasteno chini bai thangno te bebagno kaiton thani ya fari layano Father thank you so much tripura hasteni nisi tripura hasteni bugra nungsi subrai nungsi nin thani ya faro charai khonai okra chakra hallelujah charai khonai okra chakra obahakeno kaijak borjak jotor nin thani ya faro thank you so much Lord thank you Lord nung busukse kaham subrai hallelujah nung sana kaham nisla kaham khlakya nin thibe kathar khlakya nini bahano shakagi nin kaham khlakya hallelujah praise the Lord hallelujah
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Triparhasin joto borok nin thani afaro. Triparhasin joto shikla chalarok nin thani afaro. Triparhasin joto charai khone nin thani afaro. Naitang nai live of joto nin thani afaro. Baitang nin thani afaro. Nung sara muksa parong nani kari Lord. Nung se bebago na yafri toliti di Lord. Purang di Lord. Sanam di Lord. Yafati bebak nin thani afaro. Without you, we are nothing, Lord. Your grace is enough. Your care is enough. Your leading is enough, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tongno o tinini session nini bagai benefit ka pa mungsa sereng mung nang man ka nin thane slaijak mung sok pai ka han ke ba share khlai radi nin takuk no nin bukuk no nin jati masak no bo slaijak siteng bo kubinyo saiman siteng mini tongthok mo molbron bageng siteng mini khaksang mung bo molbron bageng siteng. Hallelujah. Kaito chone belai ka hamjago. Amen.